mico aho abagore baba bagomba kwambara bakipfuka hose bagasigaza amaso yonyine yo kubayobora ku buryo nta wundi mugabo ubaho utari umugabo wabo wemerewe kubabona, n'ubundi bagenda mu nzira nk'abari mu mazu. Muba wamenya ngo uriya muhuye ninde. Twamaze igihe kinini dukeka ko kwambara rya vara rihisha umugore umubiri wose bifite inkomoko mu mico ya Kiyisilamu, ariko sibyo. Ni imico yatangijwe n'abantu bo mu cyahoze ari Asiriya mu majyaruguru ya Iraq y'ubu, hari mu kinyagihumbi cya kabiri imbere ya Yezu Kristo. Byatangiye umugore kwambara akifuka kuriya ari nk'ikimenyetso cyo kugaragaza umugore wo mu rwego rwo hejuru ukwiye icyubahiro. Uyu muco waje gufatwa n'ibihugu byategekwaga n'abagabo b'Abayisilamu batitaye ku kuba muri Korani muri sura ya 2 aya ya 228 handitse hati hakurikijwe ubutabera abagore bakwiye kugira uburenganzira bungana n'ubwo basabwa gutanga. Gusa hepfo gato bongeyeho akajambo ngo nubwo abagabo bafite umwanya uri hejuru y'abagore. Mu mico abagore bategetswe kwikwiza umubiri wose bagasiga amaso yonyine yo kubayobora, bemerewe kwambara uko bashatse igihe bari mu ngo zabo gusa, kandi nabwo iyo umugabo utari uwabo akomanze baba bagomba guhita bongera bakipfuka. Usibye ibi hari ubundi buryo bwinshi abagore mu mico imwe n'imwe bategetswe kwereka abagabo babo ko ari imitungo yabo. Hari imico hari imico aho abagore baba bagomba kwambara bakipfuka hose bagasigaza amaso yonyine yo kubayobora ku buryo nta wundi mugabo ubaho utari umugabo wabo wemerewe kubabona, n'ubundi bagenda mu nzira nk'abari mu mazu. Muba wamenya ngo uriya muhuye ninde. Twamaze igihe kinini dukeka ko kwambara rya vara rihisha umugore umubiri wose bifite inkomoko mu mico ya Kiyisilamu, ariko sibyo. Ni imico yatangijwe n'abantu bo mu cyahoze ari Asiriya mu majyaruguru ya Iraq y'ubu, hari mu kinyagihumbi cya kabiri imbere ya Yezu Kristo. Byatangiye umugore kwambara akifuka kuriya ari nk'ikimenyetso cyo kugaragaza umugore wo mu rwego rwo hejuru ukwiye icyubahiro. Uyu muco waje gufatwa n'ibihugu byategekwaga n'abagabo b'Abayisilamu batitaye ku kuba muri Korani muri sura ya 2 aya ya 228 handitse hati hakurikijwe ubutabera abagore bakwiye kugira uburenganzira bungana n'ubwo basabwa gutanga. Gusa hepfo gato bongeyeho akajambo ngo nubwo abagabo bafite umwanya uri hejuru y'abagore. Mu mico abagore bategetswe kwikwiza umubiri wose bagasiga amaso yonyine yo kubayobora, bemerewe kwambara uko bashatse igihe bari mu ngo zabo gusa, kandi nabwo iyo umugabo utari uwabo akomanze baba bagomba guhita bongera bakipfuka. Usibye ibi hari ubundi buryo bwinshi abagore mu mico imwe n'imwe bategetswe kwereka abagabo babo ko ari imitungo yabo. Hari imico hari imico aho abagore baba bagomba kwambara bakipfuka hose bagasigaza amaso yonyine yo kubayobora ku buryo nta wundi mugabo ubaho utari umugabo wabo wemerewe kubabona, n'ubundi bagenda mu nzira nk'abari mu mazu. Muba wamenya ngo uriya muhuye ninde. Twamaze igihe kinini dukeka ko kwambara rya vara rihisha umugore umubiri wose bifite inkomoko mu mico ya Kiyisilamu, ariko sibyo. Ni imico yatangijwe n'abantu bo mu cyahoze ari Asiriya mu majyaruguru ya Iraq y'ubu, hari mu kinyagihumbi cya kabiri imbere ya Yezu Kristo. Byatangiye umugore kwambara akifuka kuriya ari nk'ikimenyetso cyo kugaragaza umugore wo mu rwego rwo hejuru ukwiye icyubahiro. Uyu muco waje gufatwa n'ibihugu byategekwaga n'abagabo b'Abayisilamu batitaye ku kuba muri Korani muri sura ya 2 aya ya 228 handitse hati hakurikijwe ubutabera abagore bakwiye kugira uburenganzira bungana n'ubwo basabwa gutanga. Gusa hepfo gato bongeyeho akajambo ngo nubwo abagabo bafite umwanya uri hejuru y'abagore. Mu mico abagore bategetswe kwikwiza umubiri wose bagasiga amaso yonyine yo kubayobora, bemerewe kwambara uko bashatse igihe bari mu ngo zabo gusa, kandi nabwo iyo umugabo utari uwabo akomanze baba bagomba guhita bongera bakipfuka. Usibye ibi hari ubundi buryo bwinshi abagore mu mico imwe n'imwe bategetswe kwereka abagabo babo ko ari imitungo yabo. Hari imico